Is mis sé Fearghal, is mis sé an múnteoir, múnte an Éamann. Alastar a cainte. Is minister me. Tá simagumsa éaligh le fada. Is mis sé Jenny. Is Irish me. Tá ag fólam Gaeilge. Cinn crack. Is mis sé Sorcha. Is banaltra me. Agus is mhacasamhail me. Dí mar a tétar. Is mis sé Éamann. Tá me máil ríis. Mas máil is míhéid. An bhfuil sé bhré? Tá. Chomháin le Alastar? Chomháin le sneachta. Ceart agus méle? Oh, Sorcha? as white as snow. Waiú. Scríobh Sásta isn't Donegal. The mountain of snow. Scríobh Sásta. And did the sneachta keep you late? Máil a ríis? Catige a bhfuil tú máil? Aye, why are you late? Catige a bhfuil tú máil? Catia, well, too mal. Tá Brha. What's the difference between catige and catia? Ceist why? Good question. Ceist why? Maiú. There really is no difference. You'll hear both in Ulster Irish. Pick the one you prefer and use it. Catia a bhfuil tú máil a Éamann. Bhí me a tart sop den wá. Caché? Ní higgam. Aye, ní higgam. What were you doing to the cow? Ba, that's one of our Connell's favourite words. He's in Rangador. Ba, B-O, fada. He likes cows? No, it's just easy to spell. B-O, fada. Aye. Drum Bow, the ridge of the cows. Drum Bow, county down. Drum Bow. Maiú, Alastar. And is that where you were? Éistigi, that's the end of the giggling. This is all your fault. Now, catige a bhfuil tú máil. Bhí me a tart sop den wá. Here, we'll come back to the ball in a wee second, okay? But I'm just thinking, actually, giggling possibly derives from Irish, which has had a big influence on the English spoken in parts of America. Gig in Irish is like a high-pitched squeak. And then gial is bright or cheerful. Put them together, giggle. Oh. Giggle. Giggle. I like that. Urcagi or shaw. Is ór an seanóis me semáí ní chéide as litir mór chun den na Gailge. Agus tá seo inniuh duna ceardlan ar a seanós, agus is ionintach an rud na ríre go nanítar fós go Bain seanós préomhan choultúir is cuma ar a ceol nó a ggóráneach do bhínsta mar a bhímse, agus fánam se tíbhirtí leis an teanga Gaeilge. Tá sé fíorthábhachtach gomsa go mór an seo mástan, go gcuineamad ar galtúir beo agus gurmad as cóir fphobal le. Tá féilte mar se antáhachtach go na héireann on seo, mar tá chuileach réig an cheolalas go choultúir na héireann le feiceáil ag na féilte seo. Bhí Gaeilgeoir spéile daingan fearras Conamara na ghóirseoir an seo ar bheith blianta fada. Agus fear a chúchtach a bhí an ar nói mar hiúilte leis na fir chúchtach se na politeoirí mór, agus is sumí grothrinne se go bhaintear Conamara, agus go na héireannaí go generalta. Ach bhí sé simún mar bhí sé ag labhairt Gaeilge le duine bhí cochisteach an bain míshásta gin spéile daingan. Agus tá sé simúil gur ra Gaeilgeoir in se chúchtán bh cheaptaína go bead na politeoirí gur a cosisiúda bhíon chúcht ar fad, agus simú rudarinne se ó thaobh cuasaí Ciarántacht agus vísas rudaí mar sin. Now, where were we? Éamann. Catige a bhfuil tú máil. Bhí me a tart sop den wá. Éamann, I told you before, you should be in the ardrang. What Éamann is saying is,
he was given a bit of hay to the cow. But there's a hidden meaning there, and it's a bit like the English, I had to see a man about a dog. Oh. A tort sup, A tort sup. Dunwa. Dunwa. A tort sup, dunwa. A tort sup. Dunwa. Moishiv. Nish, washiv re? Tat. Chomilish le. Chomilish le mill. Moihu, Ciart. Agus a merla. Oh. As sweet as honey. Moihu. Chojarag le. Moihu. Chojarag le fuil. Chomilish le mill, chojarag le fuil. Moihu hen. Agus a merla. Oh. As sweet as honey, as red as blood. Moihu hen, ain't the moi. Sásta le. Moihu Alastar. Sásta le píbere. Sinné. Agus a merla. Moihu Jenny. As happy as Larry. Moihu hen. What happened to the paper? Paper.